Yeah. Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hayi, hi le Masingita Mall, ku na lava vo tala va nga hamba va vutisa ku hayi Master T fiki vula ku hi le kwini, le Masingita Mall. A Giyani, a kusuhani na le section D. Yeah. As you can see kwala ka topic kahle kahle namuntlha hi to va hi kha hi explore njhe a ni nge vuli ku ngopfu ku i analysis hi to va hi kha hi explore this topic yeah just nje grab your popcorns or mazimba hi twa Master T ka i la ku zama ku vula yeah so of course hi ta hi khirela hi Benny Mayengani the president loyi hi linka of course na Hosi Mr Post hi tlhela hi linka and also Shonge Rangana eka topic leyi of course hi nga ta va hi kha hi ri busy hi yona sweswiwa yeah I think even vo Dr Thomas Chauke va ta hetelela va ri koho kwala ndzinda yeah so my main idea la i ku swi tikombi na ku ka Ndzumba ni hi fikini ka peak hi vula ku le henhla leyi a manengeningeni ya yona in a way yo swi tikombi ingaku loko Benny Mayengani or Mr Post vo retire eka music Ndzumba swi tikombi na ku se u ta wu fikini makumu ni ta kha ni mi hlamusela ku why n'wina mo relaxa mi yingisela ku what I'm trying to say okay so loko hi kha hi languta ka Ndzumba a hi za hi vona a competitor eka Benny Mayengani or Hosi Ngove so far ku lwela ntiyiso a hi lwela ntiyiso ku hava competitor ka vo vanhu va laha ma yi koma na mhaka leyiwa so far se khalanyana ku za ku va na competitor and loko hi kha hi langutisa la music wa hina laha wu yaka kona sweswi a mapiyano ya hina ya xigaza i electro ku nga tinsimu ta ti-remix leti ku nga na vo Xamakhombo so hala hi kona laha hi vona ku tshama ku ri karhi ku ri na new artists mani kumena mhaka leyi hi kona ti-new artists ti va kha ti tumbuluka kona no to ka Ndzumba ti tumbuluka leyi for example this year already va vona vanhu vo fana vo Muzi Music va nghena ka category ya Xitsonga hi swi vonile ku fika ku nghena vanhu vo Bliss Boy na wa ha ku fika nyana ka that category na yena fika a tleba so swi tikombi na ku that category yona yi nga expanding swinene ku nghena ku new artists ti fa ti ba ti kona tin'wana ti-remix kokwani mi kuma ku vanhu vo ka va nga tiveki but tiveki kona ti-remix ti nga fika ti biwa na yin'wana hambi yi ri vona loko va cina va endla something like that swi yela na sweswo mi nga kha mi yi twa xitirekani xa kona so hala hi kona laha swi tikomba ku swilo swi kha swi famba swinene vanhu va taku na ku humaka ti-new artists in other ways ma hi kona mhaka leyi ti-new artists hi kona laha hi vona ti ri karhi ti tumbuluka kona mara ka Ndzumba a hi swi voni and ka Ndzumba na sweswi music wa ha flowa around the same people mani twisisa in a way yo loko ku ri yi nga feature na Benny Mayengani or Hosi Ngove Mr Post ka Ndzumba ku va i humelela swi very low and ku na low possibility yo music ho twala and na loko hi kha hi languta ka xisati of course artist leyi nga na matimba sweswiwa ku va Shonge Rangana ntsena so far ho hi nga tivi this year ku ta tirha njhani but so far hi fike hi acknowledge ku hi yena loyi a nga na matimba ka ti-artist ta Xitsonga ta xisati ku lwela ntiyiso nona nga tiku why nga va feature mara loko u va feature ka Ndzumba na yena I think a va ta va kha va phushana hi xisati kwalaho a feature na vo Sandlen kwalaha at least ma yi vona mhaka leyiwa so hi leswi hi swi vonisaka swona sweswo mina ma yi vona hi ku loko okay langutisa even this year a hi chekini ha swona ku Benny Mayengani of course le ku featureni swinene hambi tingwenya hi toxe na tingwenya letikulukumba tingwenya letikulukumba hi vula lovo dokodela na vo se va Prince Rangana va ze va tlhelela hi voxe hikuva va swi vona ku that category it's very difficult va ze va tlhelela so loko va ze va tlhelela va fostela ku ze ku vuya reunion liya ya lembo Poison swi vula swo tala sweswo because na loko hi kha hi langutisa vanhu vo fana vo Benny Mayengani I mean like vo se va Prince Rangana I'm sorry for that and so va Prince Rangana a hi swi vona ku music wa wena a wu nga ha ri na that thing ever since va hambana na Benny Mayengani or Hosi Ngove ma yi twisa mhaka leyi so swi kombi na ku se hi fika peak in a way yo
swi fane ka Dr Thomas Chauke because loko ho langutisa hi yona yi nga henhla hi sweswi ka ti-guitar mina the artist leyi sweswi yi nga humesaka inani music wa ti-guitar wu tlhe wu yingiseriwa swinene Dr Thomas Chauke na yona se i khale nyana se yi khome that category vulala ntiyiso ya ti-guitar va humesa na van'wana mara swi nge fika level yo hi ku se va na dominance yo karhi ku va ta tekeriwa nhlokweni ma ni twisa mhaka leyi so issue leyi yi nga koho yaleswo so swi tikombi na ku music wu fisa sweswo and then na ka ti-guitar loko yo ze yi fika Dr Thomas Chauke a ni voni mina ku personally ku nga ha va na yin'wana artist because hambi swi swa yi va yi kha yi tlulatlula ti-album laha yi nga ri ku humeseni a ku nga na artist leyi a hi vula ku yi pfale vangwa leri ra ti-guitar ma yi twisa most point ya mina so lero Dr Thomas Chauke hi ku vona ka mina loko yo ze yi tshika which possibly maybe yi nga tshika this year or after album leyi nga ta huma I think after next album yi ta tshika yi sasekile mhaka leyi it's very very beautiful I like the car I think music wa ti-remix wa ti-guitar wu ta vhetela wu hetelela se wu fika makumu mi kuma ku se ku bisiwa ta car ma yi twisa point leyiwa hi leswi swi vonaka so mina of course I'm not here to bring a solution because a na solution ya swona mara ni vona ni le ka ndzumba hi leswi swi nga ta hetelela swi endlise xona mi fika mi kuma ku ha ri hava ti-new artists ka that category ku sala va lava ntsena ku hi vona ti-key hi vona ti-leadara a swi hundza sweswo ha swi vona hina ku hi vona ti-leadara hi vona ti-leadara ka these categories ma hi kona mhaka leyo so hi leswi ni swi vonisaka swona ku swilo eventually swi ta kha swi fambisa sweswo so i category leyi expandaka swo ze swo hani da hlamusela ya ti-remix it's very very clear ku that category is expanding and hi xiyimo xa le henhla swinene ti-artist le ku teni no artist and loko viki hi languti guys and were you aware ku ri somehow i ti-hip hop artists he vana were you aware J John phela na xona a xi ri hip hop artist so loko ni swi hleketela na swi vona ku mani no man and na ku ti-hip hop artist hi tona ti nga ku hi beni la anda swa ti-hip hop J John na swi tiva J John ku na music na yena loko ni cheka la ni swi voni ku hanayo a endla swo repa la loko hi khi hi cheka la Sam Free already a swi tivela u tivela already Sam Free a ka hana ni do ya na hala we know ku Sam Free anda yena rap under rap and then there's Bliss Boy na yena i nigga you can see so swa tikomba ku va sala va ri ri nge vangele problem hopefully ri nge vangele problem so swa tikomba ku va sala vo repa lavowa they are very very good and they're very dominating and va ha to dominate so yeah hi point ya mina ni kha ni yi tisa leyo ku in overall I think Nzumba se yi le ka pick ya yona ku heta artists ya lero to tshika artist leti nga to vula na vo swongirhangana a mani ha vo loko ni ka xisati ha swi vona ku vo Sandlen va humesa mara a swa ha fana khale like Flora N'Wetshaku ya humesa each and every year but hi nge vuli ku yi na impact yi na that much impact ma yi twisa nyana mhaka leyo hi nge vuli ku yi na that much impact so swongirhangana for now nkarhi yena loyi hi nga vulaka ku wa na some sort of influence yo karhi ma mhaka leyi so this hi kona la vhele vhele a fika tlhela ti prove more swongirhangana ku hi mpela i na influence yo karhi ma yi twisa mhaka leyiwa so goes ko va an exploration leyi hi endla or yo mi nga commenta ku mi swi vonisa ku yini n'wina even if you have a solution futhi swi nga saseka no mu vona solution because mina I don't have a solution for that hi ku a ni swi tivi mina ku ni fika ni ku va fika va swi endlisa ku yini a ni tivi hi ku swo bifa maybe swi nga hetela swi nga tirhangi lono maybe ni ku a va bifi inani Benny Mayengani or Mr Post because swi ta na hatred yo karhi ku fana na Jimmy Khatabela mina ofuwa swin'wana ku wa zondiwa swinene hikuva a bifa Benny Mayengani so naswo swi tisa na hatred i nga hetela u kuma ku yes i tswarini i tiveka mara i tlhe nga i tlhe nga ti kumi tigigi hikuva i kha i chinghela
those artists hi kuma ku va ri connected na many event organizers. So hey, ma yi vona ku mhaka kho yi njhani yi va yi kha yi tika ya tika swinene, so mi nga tisa suggestion ya n'wina hi leswo.